yini ukuhlobana phakathi kokusetshenziswa kwezidakamizwa njengoba dethinta nje inhloko eminyango kanye nokuphazamiseka komqondo? Ngokujwayelekile uma ngabe umuntu mhlawumbe ebhema logwayi ohlasa, oh okay, uyaye naye asuke angabisaba umuntu, uyayibona kunezinto ezenzakalayo kuyena. Okay, uyayibona mhlawumbe mangabe esebhemile logwayi uyasaba noma izinto ezifani akaba semzweni yakhe bangazathi ulahlekelwa ingqondo. Kanjalo ke nomuntu ke futhi naye olokho osuke sethintekile elokho engqondweni. Umuntu mangabe sikhuluma ngo-mental health, umuntu othintekile engqondweni, suke kunokuphazamiseka okuncane okusuke kwenzekelile, okungaba okunye ama-causes akhona, ama-stressors athize alokhu ke ahlangabezana nawo. Ama-causes ayahlukana-ke and akukhona namanye ukuthi umuntu uthatha emndenini, i-heredity sithi-ke ufuso lasemndenini. Bese okunye kuba khona ukuthi-ke poverty, ukuhlupheka. Bese futhi kuba khona nokuthi-ke ama-situations, ama-environmental factors, indawo ahlala kuzona iyakwenza-ke yonke-ke leyo nto leyo njalo. Kuthina kumphakathi sathi ukuthi makhuluma ngo-mental health ukhulunywa ngomuntu mhlambe ulahlekelwa ingqondo. Okay, mental health akusuka kuphela umuntu olahlekelwa ingqondo. Hawu sonke manje usugudla nathi ke mental health. Umehluko nje kuphela ukuthi ama-ward ethu ngathi sigudla leli tafula lesizwa ngoba-ke masuke mental health sinama-mood disorders. Masikhuluma ngama-mood disorders sikhuluma nje ngo-depression, ingcindezi leyo, sikhulume ngo-bipolar, kuyophansi phezulu. La umuntu emhlanje uguqubele ubalele akaziwa lo absolutely abantu nje esiphila nabo la singakakhulumi ngohlala, sikhulume ngama-anxiety disorders. Masikhuluma ngama-anxiety disorders khona lokuthiwa o-panic disorders, uze uthi ngathi inhliziyo ishaya kakhulu futhi-ke uyasaba, uyabona uyasaba, usaba into ongayazi la. Akufani nomuntu kuthiwa uyasaba ne-fear. I-fear usaba into oyaziyo. Let's say for example mhlambe usaba inyoka, usaba into oyaziyo, kodwa la ku-anxiety unalolo valo usaba nje into nje ungalokhu ongayazi. Bese siba futhi namalokhu ama-schizophrenic. Lapho sesikhuluma-ke ngalaba-ke laba bala ingqondo lokhu laba ababa-ke bona-ke kuthiwa bezwa amazwi. Bese kuba khona bawezwa abanye bawabona auditory hallucinations no visual hallucinations. Bese siba nabanye-ke abanama-delusions.